tubifurije ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda zigiye zitandukanye za Goldrush TV ho mwerereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda, akaba ari amakuru mugiye kugizwe nanjye Latifa Umutesi, ndetse kandi tukaba tugiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa François Nkurikiyimfura yasabye urubyiruko rw'abanyarwanda ruba mu bihugu hagarariyemo birimo Ubufaransa, Ubutaliyani, Espagne ndetse na Portugal guharanira ishema ry'igihugu cyabo n'icyagiteza imbere. Naho mu yandi makuru twabateguriye, abakora umwuga w'ibijyanye no gukora amazi barasaba bagenzi babo gukora kinyamwuga bitewe n'uko hari bamwe bagiye babyitirira bigatuma bitesha agaciro uyu mwuga. Mu makuru twabategura ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, igisirikare cy'iki gihugu FARDC cyasohoye itangazo ku nshuro ya mbere cyemera ko umutwe wa FDLR uhari, ndetse gitanga n'agasopo ku musirikare uzafatwa akorana nawo. Nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira mu makuru ya Goldrush TV. Tugiye guhera mu makuru twabateguriye. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa François Nkurikiyimfura yasabye abanyarwanda ndetse n'urubyiruko rw'abanyarwanda ruri mu bihugu ahagarariyemo birimo Ubufaransa, Ubutaliyani, Espagne ndetse na Portugal guharanira ishema ry'igihugu cyabo ndetse no guharanira icyagiteza imbere. Ibi akaba yarabigarutseho ubwo yari mu mwiherero w'abayobozi b'amashyirahamwe y'abanyarwanda baba muri ibi bihugu wabereye i Paris ku itariki ya 18 Ugushyingo uyu mwaka wa 2023. Reka tubyumve ku buryo burambuye na Nicole Nyirabahanuzi. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa François Nkurikiyimfura yasabye urubyiruko rw'abanyarwanda ruba mu bihugu ahagarariyemo igihugu cy'u Rwanda mu Burayi birimo Ubufaransa, Ubutaliyani, Espagne ndetse na Portugal guharanira ishema ry'igihugu cyabo ndetse n'icyagiteza imbere. Ibi yabigarutseho ubwo yari mu mwiherero w'abayobozi b'amashyirahamwe y'abanyarwanda baba mu Bufaransa, Ubutaliyani, Espagne ndetse na Portugal wabereye i Paris mu Bufaransa ku 18 Ugushyingo 2023. Ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa François Nkurikiyimfura yavuze ko uyu mwiherero umaze gutanga umusaruro ugaragara kuko ufatirwamo ibyemezo n'ingamba zo kubaka igihugu. Uyu mwiherero wabaye umwanya mwiza wo kuganiramo ndetse no gutanga umusanzu w'ibitekerezo byubaka umuryango nyarwanda cyangwa se diaspora uri mu bihugu bifite icyicaro na ambasade y'u Rwanda i Paris mu Bufaransa. Mu ijambo rye, Ambasaderi François Nkurikiyimfura yasabye abitabiriye umwiherero kongera kwibaza uruhare rwa buri umwe mu kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa bw'umuryango nyarwanda ndetse no kurebera hamwe uko hashyirwa imbaraga muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda nk'isanomuzi abanyarwanda basangiye. Nkurikiyimfura kandi yasabye ko abanyarwanda baba muri ibyo bihugu bongera gutekereza ku ruhare rwabo mu kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa mu muryango nyarwanda. Yanabasabye kandi kongera gutekereza ku murage bazasigira abato ndetse no kubakamo urubyiruko ubushobozi bwo kurinda ndetse no gusigasira ibyagezweho. Yanibukije urubyiruko ruba muri ibi bihugu by'amahanga ko abantu bafite munsi y'imyaka 30 mu Rwanda ari 70% by'abaturage, bityo ko ari bo mizero y'igihugu ndetse n'ishema ryacyo kuko ari bo mbaraga zacyo. Ambasaderi Nkurikiyimfura yagaragaje ko u Rwanda ruha amahirwe abarushoramo imari, abasaba kugira uruhare mu ishoramari ryazana impinduka ndetse no kurumenyekanisha. Nicole Nyirabahanuzi arakoze cyane mu makuru tugejejeho. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rw'iterambere LANDRY bwahishuye yuko mu mezi abiri ari imbere abafite imitungo yabo yegereye pariki y'igihugu y'ibirunga bazatangira guhabwa ingurane kugira ngo amasambu yabo yagurirweho pariki. Ibi byagarutsweho kuri uyu wa kabiri ubwo na Depite Murekatete Marie Teresa yasabye urwego rw'igihugu rw'iterambere LANDRY gukorana n'abikorera ndetse n'izindi nzego kugira ngo mu karere ka Musanze hubakwe inyubako yakira inama nini iri ku rwego nk'urwa Kigali Convention Center. Reka tubyumve ku buryo burambuye. Ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rw'iterambere LANDRY bwahishe ko mu mezi abiri ari imbere abafite imitungo yabo yegereye pariki y'igihugu y'ibirunga bazatangira guhabwa ingurane kugira ngo amasambu yabo yagurirweho iyo pariki. Umuyobozi mukuru wa LANDRY Gatare Francis yabigarutseho kuri uyu wa kabiri tariki 21 Ugushyingo ubwo yagezaga ku nteko rusange y'umutwe w'abadepite ibisobanuro mu magambo ku bibazo byagaragaye mu gihe abadepite basuraga ibikorwa by'ubukerarugendo n'amacumbi mu bice bitandukanye.
Kimwe mu bibazo abadepite bagaragaje ko bahuye nacyo nuko bamwe mu baturage baturiye cyangwa bafite ubutaka ku mbago za pariki y'igihugu cyane cyane y'ibirunga bagaragaza ikibazo cy'uko hari ibikorwa batemerewe kuhakorera birimo nko kubwubakaho cyangwa se kubutungaho ingwate muri banki. Abadepite bagaragaje ko bamwe mu baturage bagiye basura by'umwihariko abaturiye pariki y'igihugu y'ibirunga iherereye mu karere ka Musanze biganjemo abatarahabwa ingurane ku butaka bwabo. Ni ikibazo abadepite bavuga ko RDB yagishakira umuti kugira ngo abaturage babugireho uburenganzira bityo bubateze imbere. Depite Mukabikino Jean Aliette yagize ati kuri iki kibazo cy'abaturage begereye pariki cyane cyane abatarishyurwa hari imbogamizi ikomeye ko umuntu afite umutungo wenda ashaka inguzanyo ariko bikamubera imbogamizi. Abo twasuye hari abamaze igihe kinini imyaka 7 ndetse kandi hari n'abamaze imyaka 10. Gatale Francis umuyobozi mukuru wa RDB yavuze ko abaturage basanzwe bakora ibikorwa byose kuri ubu butaka bwegereye imbago za pariki ariko icyo batemerewe ari ukubaka ibikorwa birambye kuko bazahimurwa hagakorerwa ibikorwa by'ubukerarugendo. Aho yagize ati kubyerekeye abari mu mbibi za pariki cyane ahagiye kwagurwa mu gihe batarahabwa ingurane ngo bimuke uburenganzira barabufite bwo kuhakorera ibikorwa byabo ariko byaba ari uburangare twemeye kuhubaka inyubako z'igihe kirekire kirambye mu gihe hari igihe cya vuba kizwi cyo kuhabimura kugira ngo bahabwe ingurane kubera ibikorwa byo kwagura pariki. Niyo mpamvu twihutisha inyigo turimo. Depite Murekatete Marie Therese nawe yasabye urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB gukorana n'abikorera ndetse n'izindi nzego kugira ngo mu karere ka Musanze hubakwa inyubako yakira inama nini ku rwego nk'urwa Kigali Convention Center. Akarere ka Musanze uretse kuba gafite umujyi uri muri 6 yunganira Kigali kanafite kandi umwihariko wo kuba ari akarere k'ubukerarugendo kuko igice kinini cyako gikora kuri pariki y'igihugu y'ibirunga ndetse by'umwihariko niko kaberamo ibirori ngarukamwaka byo kwita izina abana b'ingagi. Ni umujyi kandi ufite amahoteli yo ku rwego ruhambaye yakira abakerarugendo baturutse imihanda yose harimo Singita, Kwitonda Lodge ndetse n'izindi zagiye zubakwa hakoreshejwe miliyoni 25 z'amadolari. Hakaza One and Only Gorillas Nest yubatswe mu Kinigi ahantu hitegeye ibirunga. Ubwo yari yitabye inteko ishinga amategeko kugira ngo asobanure ingamba zari ku bibazo bikigaragara mu rwego rw'ubukerarugendo, umuyobozi mukuru wa RDB Gatare Francis yabajijwe nanone ingamba zihari mu kugira ngo abashoye imari Musanze no mu yindi mijyi yunganira Kigali bajye habwa amahirwe yo kwakira inama zikomeye. Depite Murekatete Marie Therese niwe wabajije iki kibazo aho yabanje gusaba ko uyu mujyi wa Musanze ukwiye gukomeza gushyirwamo ibikorwa remezo bifasha mu kwakira abantu baturutse hirya no hino bawusura. Gatale ntabwo yatangaje igihe uyu mushinga uzakorerwa n'imiterere yawo gusa yijeje abadepite ko wamaze gutegurwa igisigaye ari ukubona abashoramari. Pariki y'igihugu y'ibirunga irateganyizwa kwagurwa ku kigero cya 23% ikazagira ubuso buzava kuri kilometero kare 160 ifite uyu munsi bukazagera kuri kilometero kare 197 zirenga zizafata ingo 3600 zo mu mirenge ibiri ya Nyange na Kinigi yo mu karere ka Musanze. Gusa hari indi mirenge ikora kuri pariki yo mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Musanze na Burera izafatwa ubuso bwiswe ubuhumekero bwa pariki. Biteganyijwe ko umushinga wo kwagura pariki y'igihugu y'ibirunga uzashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 10 ukazatwara miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga miliyari zisaga 250 z'amafaranga y'u Rwanda. Latifa Umutesi, Goodrich TV. Abakora umwuga w'ibijyanye no gukora amazi barasaba bagenzi babo kwitwararika bitewe nuko hari bamwe bagiye bagaragaza imico idakwiye bamwe mu bakora ino mwuga bigatuma bitesha agaciro uyu mwuga. Nkundiye Eric Bertrand ko buryo burambuye. Mu gihe hirya no hino mu gihugu hari abakora umwuga wo gukora amazi n'ibijyanye nayo babyitirira nyuma bigateza ibibazo birimo umunuko ukabije mu nyubako zihuriramo abantu benshi n'ibindi bitandukanye, abanyamwuga bibumbiye mu rugaga rw'abakora amazi n'ibijyanye nayo Rwanda Plumbers Organization ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutsura ubuziranenge RSB batangiye gutegura uburyo umuntu azajya akora uyu mwuga abifitiye icyangombwa. Hangane Clovis ufite ubunararibonye muri uyu mwuga avuga ko wasangaga abakora uyu mwuga benshi bawitirira abandi bataranabyize. Ariko zatewe n'ibintu byinshi. Icya mbere ari ukora umwuga witirira atari ubi. Icya kabiri kubera wowe ukora umwuga witirira atari ubi akagendera ku byo ushaka ko mukorera ibintu bikora, ariko ushaka ko mukorera ikintu bagashaka ngo gikore uko abyifuza kandi atari umunyamwuga,
bitewe n'ubushobozi bwe cyangwa n'igihe afite. Ariko mu by'ukuri wowe nk'umunyamwuga ibyo ukora hari igihe bigusaba, hari n'ubwoko bw'ibikoresho. Twiringiyimana Jean Claude, umuyobozi w'urugaga rw'abakora amazi n'ibijyanye nayo mu Rwanda, avuga ko bamaze kumva ibitekerezo by'abanyamuryango n'abakiriya babo, bafashe ingamba zo gushyiraho uburyo bw'imikorere hagendewe ku bushobozi bw'umuntu. Tumaze kumva ibitekerezo byavuye ndetse n'ibyifuzo byavuye mu banyamuryango bacu, twabonye ko umwuga wacu utarimo gukorwa neza, ndetse n'abaturage usanga bari badushinja ko tudakora neza umwuga wacu. Hagiye harimo ibibazo bitandukanye, hari ahantu ujya ukumva harahumura nabi, hari aho ujya ugasanga ibintu biteranyije nabi, hari n'aho ujya ugasanga n'ibyo babifunze nabi, niba ari nka iri ntwari bayifunze hejuru cyane, biterwa n'uko hari ibintu tudafite nk'icyo twita code of practice cyangwa se standard idufasha twese gukora ibintu kimwe. Usanga abantu bakora ibintu mu buryo butandukanye, umwe akabikora ari Huye, akabikora bitandukanye n'uri i Kigali, kubera yuko nta kintu nyine dufite kidufasha gukora ibintu bihuye. Byibuze ngo umuntu abazi ngo mbikora gutya, n'undi abazi ngo mbikora gutya, kandi tujya kubikora usange twabikoze kimwe twese mu gihugu hose. Usanga umuntu asangaga umuntu anavuga ngo nize plumbing cyangwa se nzi gukora plumbing, ariko ugasanga ntabyo azi, ndetse no kuba bamutandukanya n'ubizi nabwo ugasanga nta buryo ushobora kubatandukanya. Nta nubwo ushobora kumenya ngo ese uyu nguyu ashoboye kwinstara inzu ya nivo zinga, ese uyu nguyu ashoboye kwinstara inzu y'uruganda, ese uyu nguyu ashoboye kwinstara inzu yo kubamo gusa. Wasangaga rero umuntu yiyita umuplombiye utazi ngo ashobora guhera he akagarukira he. Ariko RSB irimo iradufasha rwose. Uyu munsi twagize ibihe byiza kuko twatangiye etape nziza yo gutegura izo standard, dutangira etape nziza yo gutegura iyo certification scheme izatuma umuntu akora ibintu bizwi neza ko abizi, kandi bigatanga n'amahirwe atari hano gusa dutuye, kuko umuntu afite iyo certificate bishobora no gutuma wagenda no mu bindi bihugu byo muri Afurika ugakora, ariko utayifite nta mahirwe ushobora kubona. Zimurinda Philibert, umuyobozi w'ishami rishinzwe ibipimo n'ingero mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutsura ubuziranenge RSB, avuga ko hashize igihe igihugu gitangije gahunda yo kwigisha amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro mu rwego rwo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyingiro no guhanga akazi, ko ariyo mpamvu ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge cyubatse gahunda yo gufasha abari muri iyo mirimo. Hashize igihe igihugu gitangije gahunda yo kwigisha amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro mu rwego rwo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi no guhanga akazi. Iyo gahunda rero ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge cyafatiyeho, gishyiraho gahunda yo kubakira ubushobozi n'ubumenyi abantu biga iyo myuga itandukanye. Iyo gahunda rero ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge cyubatse igamije kugira ngo abo bantu babone, bagire ubushobozi bwo kubikora neza, kugira ngo amakosa yagaragaragamo agabanuke. Zimurinda akomeza avuga ko iyi gahunda izafasha abantu kubona imirimo ku rwego mpuzamahanga. Muri iyo gahunda hariho no gufasha abo bantu kugira amahirwe yo kubona akazi, haba mu Rwanda, haba no ku isoko rya Afurika no ku isoko ryagutse rya East Africa, kuko ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge cyubakira ubushobozi. Urugaga rw'abakora amazi n'ibijyanye nayo mu Rwanda rwashinzwe mu mwaka wa 2021, kugeza ubu rufite abanyamuryango 180 bari mu byiciro bitatu, birimo icy'abafite ubushobozi bwo gukora installation y'amazi mu nyubako nini, inzu z'ubucuruzi ndetse n'inganda. Nkundiye Eric Bertrand, Goodrich TV, i Kigali. Twerekeje mu karere ka Nyagatare. Urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare kuri wa gatatu tariki ya 22 Ugushyingo uyu mwaka wa 2023 rwaburanishije urubanza ruregwamo CG Retired Emmanuel Gasana wahoze uyobora intara y'Iburasirazuba. Kuri uyu wa gatatu kandi urukiko rwategetse ko akomeza gufungwa iminsi 30. Nicole Nyirabahanuzi arakomeza.
Urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare kuri wa gatatu tariki ya 22 Ugushyingo 2023 rwatangiye kuburanisha mu bujurire urubanza ruregwamo CG Retired Gasana Emmanuel wahoze uyobora intara y'Iburasirazuba. CG Retired Gasana akurikiranyweho ibyaha bibiri birimo gusaba no kwakira indonke ngo akore ibiri mu nshingano ze ndetse no gukoresha ububasha mu nyungu ze bwite. Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare ku wa 15 Ugushyingo 2023 rwategetse ko hakurikiranwa afunze kubera ko hari impamvu zikomeye zishobora gutuma abangamira iperereza. Ni icyemezo yahise ajurira asaba ko urukiko rwisumbuye rwa Nyagatare rwategeka ko yakurikiranwa ari hanze. Kuri uyu munsi nibwo urukiko rwatangiye kuburanisha ubujurire bwa CG Retired Gasana aho yagejejwe ku rukiko yambaye umwambaro uranga abantu bafunze. Abanyamakuru bageze ku rukiko saa 11:40 ariko basanga imodoka y'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS yari itwaye Retired Gasana yamaze kuhagera. Abanyamategeko batatu bunganira CG Retired Gasana babwiye abacamanza ko hari impamvu bashingiraho basaba ko umukiriya wabo yaburana ari hanze zirimo ko ibyavuye mu iperereza bitaba impamvu ikomeye zituma afungwa by'agateganyo ndetse no kubura urukiko rutarahaye agaciro uburwayi bw'uregwa ndetse n'ubwishingire bwatanzwe. Maître Shema Gakuba ari mu bunganira CG Retired Gasana yavuze ko nta mpamvu zikomeye zagombaga gutuma urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare rutegeka ko afungwa by'agateganyo kuko ibyavuye mu iperereza bidahagije ngo bibe impamvu ikomeye yatuma ahabwa n'icyaha. Yavuze ko kandi inyandiko yashingiweho ari yakozwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ikubiyemo ibyasanzwe mu murima birimo ibikoresho bya Karinganire Eric rwiyemezamirimo ushinja Gasana kumusaba kumuha amazi kugira ngo amukore ubuvugizi ndetse akanakoresha amafaranga y'abaturage n'ahacukuwe amazi. Rwiyemezamirimo Karinganire Eric wari ufite umushinga wo kugeza amazi mu mirima mu duce dutandukanye muri Burasirazuba muri Gicurasi 2022 ubwo yari amaze kuyageza mu mirenge ya Gahengeri ndetse na Karenge muri Rwamagana yahuye ikibazo ngo ageze muri Karenge yabuze umuriro uhagije yagombaga gukoresha ku mashini ku buryo hamwe wari muke ahandi ntawe uhari. Icyo gihe ngo yarebye Gasana amuganiriza uwo mushinga n'imbogamizi afite undi amubwira ko azamufasha. Yagaragaje ko Gasana adahakana ko ayo mazi yabonetse mu murima we cyangwa se yarakenewe ariko byakozwe ngo ashyikirizwe abaturage bitari mu nyungu ze bwite. Maître Shema yavuze ko ibikorwa byakozwe nta bwishyu bwashyiriweho ngo bemeranye ko ubuvugizi azabumukorera buzaba nk'igihembo. Yavuze ko kandi ubuvugizi Gasana yatangiye kubukora muri Gicurasi mu gihe imirimo yo kuzamura amazi mu murima we yatangiye ku wa 6 ndetse no ku wa 7. Ibikorwa byo kuzamura amazi mu isambu ya Gasana iherereye mu murenge wa Katabagemu ni mu mudugudu wa Rebero byatwaye arenga miliyoni 4.8 z'amafaranga y'u Rwanda. Amaze kumenya ko Karinganire yambuye abaturage yahise amuhagarika aranafungwa. Agifungwa nyuma y'ibyumweru 2 yarafunguwe ariko Gasana asaba ko yongera gufatwa. CG Retired Gasana yavuze ko ibivugwa n'ubushinjacyaha ko abaturage bamenye ko ayo mazi ahari yamaze kugezwa mu murima hejuru atari byo kuko yari yatanze amakuru ku nzego z'ibanze. Yabwiye urukiko ko yahuraga na komite y'umudugudu bityo ko abaturage bose bashobora kuba batarabimenye. Yanavuze ko nyuma y'umwaka Karinganire yashatse kumwihimuraho ngo amufungishe. Yavuze ko kandi imvugo z'abayobozi b'uturere n'iz'abayobozi b'ibanze azemera ndetse atabangamira iperereza. CG Retired Gasana yavuze ko imvugo za Karinganire zidakwiye gushingirwaho nk'impamvu zikomeye kuko Karinganire afunze kubera kwambura abaturage. Maître Shema yasabye urukiko guhindura icyemezo cy'urwabanje akagira ibyo ategekwa nko kudakandagira mu Burasirazuba cyangwa se guhagarikirwa pasiporo ku buryo atatoroka ubutabera. Yavuze ko kandi urukiko rw'ibanze rwashingiye ku mirimo yanyuzemo ruvuga ko yabangamira iperereza ariko ibyo binyuranyije n'amategeko yo kureshyeshya abantu mu butabera. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko icyaha Gasana akurikiranyweho gishingiye ku mirimo yakozwe mu isambu ye aho isambu yiri kandi ku buntu. Bwerekanye ko kandi Karinganire na Gasana bemeza ko nta kiguzi cy'amafaranga cyatanzwe ariko Karinganire agashimangira ko gucukura amazi yabisabwe ngo azakorerwa ubuvugizi. Bwanashimangiye ko kandi nubwo ubuvugizi bwari mu nshingano za Gasana nka guverineri w'intara y'Iburasirazuba ariko we yabusabiye ikiguzi ngo abukore. Bwavuze ko kandi ibyo Karinganire yavuze ari ukuri aho kuba ibinyoma nk'uko Gasana bivuga. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko uburwayi bwa Gasana budakwiye kuba impungenge kuko gereza ifite uburyo bwo kwita ku barwayi ndetse n'iyo bibaye ngombwa boherezwa kuvurizwa hanze yayo. Bwerekanye ko bufite impungenge ku migendekere y'iperereza mu gihe Gasana yarekurwa ndetse ko nubwo hatangwa ingwate idakwiye kuba ishingiro. Icyemezo cy'ubujurire bwa Gasana kizasohoka
azasomwa ku wa mbere tariki ya 27 Ugushyingo 2023 saa 9 z'umugoroba. CG Ted Gasana kuri bafungiye muri gereza ya Nyarugenge iherereye i Mageragere, akaba yaratawe muri yombi nyuma y'umunsi umwe ahagaritswe mu mirimo yo kuyobora intara y'Uburasirazuba wa 25 Ukwakira 2023, aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwahise rutangira iperereza ku byaha akurikiranyweho. Nicole Nyirabuhanuzi, Goodrich TV. Nicole Nyirabuhanuzi arakoze cyane. Dukomeje n'andi makuru twabateguriye. Ubwo urubanza rwa Hakuzimana Abdul Rashid rwabaga yabwiye urukiko ko ibyo aregwa ashobora kuzagaruka yarabyibagiwe bitewe n'uko we akoresha uburyo bw'impapuro kandi bo bakoresha uburyo bw'imashini. Reka tubyumve ku buryo burambuye. Mu rubanza rwa Hakuzimana Abdul Rashid wabwiye urukiko ko ibyo aregwa ashobora kuzagaruka yabyibagiwe bitewe n'uko akoresha uburyo bw'impapuro kandi ubushinjacyaha bukoresha imashini. Kuri uyu munsi ubushinjacyaha bwari bumukurikiranyeho ibyaha 4 ari byo guhakana jenoside, gupfobya jenoside, gukurura amacakubiri n'icyaha cyo gukwiza ibihuha akoresheje ikoranabuhanga. Kuri iyi nshuro ubushinjacyaha nibwo bwihariye umwanya munini, aho byari biteganyijwe ko ubushinjacyaha busobanura ikirego cyabwo, gusa byose ntibyarangiye bigendanye naho amasaha yarageze. Ubushinjacyaha bwasobanuye uko Hakuzimana Abdul Rashid yakoze icyaha cyo guhakana jenoside. Uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko Hakuzimana Abdul Rashid yakoreye ikiriya cyaha ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube zirimo n'iye bwite yari yarashinze. Ubushinjacyaha bwavuze ko Rashid ubwe yavuze ko jenoside itateguwe, ahubwo yaturitse ku ijambo ry'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wavuze ngo uwahekwaga natangire kwigenza. Kuri iyo ngingo Rashid yavuze ko abahutu batangiye guharanira ubwingenge bwabo kira gihe igihe umwami yari amaze kuvuga kuriya. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko Rashid mu bihe bitandukanye yahakanye jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, aho yemeje ko yakorewe ubwoko bwose burimo n'ubw'abahutu. Bwabwiye urukiko ko Rashid kuri YouTube channel yavuze ko kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bikwiye kuvaho. Ubushinjacyaha bwakomeje bavuga ko mu rugo rwa Hakuzimana Abdul Rashid basanze ibitabo 4 byanditswe na Rashid birimo amagambo y'urwango. Bwabwiye urukiko kandi ko icyaha cyo guhakana jenoside gihamuregwa bitewe n'ibimenyetso butanga. Urukiko kandi rwatesheje agaciro ubusabe bwa Rashid wavugaga ko ahamagazwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urukiko rwo rusanga Rashid ahamagazwa byemewe n'amategeko kuko ari no kugorororwa kandi babimenyesha ubuyobozi bw'igororero nabwo bukamumenyesha. Rashid ariburanira nta mwunganizi afite kubera uwo yari afite mbere yikuye mu rubanza ku mpamvu zitatangarijwe mu rukiko. Hakuzimana Abdul Rashid wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube avuka mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Rashid kandi aburanira mu rugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imbibi ruri i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda, aho aburana abihakana. Mu bihe bitandukanye yakunze kumvikana avuga ko ari umunyapolitiki wigenga. Si ubwa mbere atawe muri yombi kuko yafunzwe imyaka 8, we nyuma aza kuvuga ko yaje kurekurwa atazi iherezo ry'uko byagenze. Niba nta gihindutse umucamanza arakomeza urubanza rwa Hakuzimana Abdul Rashid tariki ya 10 Mutarama umwaka wa 2024. Latifa Umutesi, Goodrich TV. Ikaze muri Star Professional College. Duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Mateus House iri inyuma yo kwa Makuza muri etaje ya 3 ahakorera Goodrich Business Group. Dutanga certificate mu mezi 3 na diploma mu mezi 6 mu masomo akurikira: Filming and TV Production diploma mu mezi 6, Camera Operation and Video Editing mu mezi 3, TV Broadcasting and Control Room Techniques mu mezi 3, Graphic Design and Software Development mu mezi 3. Dutanga kandi amasomo yandi akurikira: Complementary Therapy Diploma y'amezi 6, Massage Therapy mu mezi 3, Fitness and Gym Instructions mu mezi 3, Hydrotherapy and Sauna mu mezi 3. Dukora n'ikigo High-Tech London International Therapeutics Examination Council mu gutegura amasomo ndetse n'ibizamini bituma impamyabumenyi tuguhigira agaciro ku isi yose ndetse bikakorohera no guhita ubona akazi. Ababoneka muri weekend namwe twabatekerejeho. Kwiyandikisha byaratangiye kandi imyanya n'imbarwa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 30 27 73
cyangwa 0788 30 0456 tukaguha link yo kwiyandikisha online, cyangwa ugasura urubuga rwacu wa3goodrichbusinessgroup.com ugakanda handitse Star Professional College. Ubumenyi ngiro, imbarutso zo gukabya inzozi zawe. We believe education is a right, not a privilege. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Empowering students around the world to access the best education is our passion at Applied Board. Mega Global Rings is accredited international recruitment service providers for Applied Board since November 2023. Our partners and students are the heart of everything we do, and we are committed to enabling your success. Dear Africans, we can connect you to the best school in Canada, USA, and Europe. Also, scholarships are available. Since 2015, we helped over 400,000 students from more than 125 countries around the world pursue the dream of study abroad, build new careers, and become who they aspire to be. From 2024, we want to be helping more than 10,000 African students to get the best school abroad. Join us. Ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumara iki gutunga magana ukabura amagara mazima? Ikaze muri Good Rich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Duherereye mu mujyi wa Kigali rwagati muri Mateus House etage ya 3 inyuma yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 cyangwa 0788 30 77 na 0788 30 04 Mega Travel and Tours Limited igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada na Amerika. Abo bose turabafasha. Kubifuza kwiga ni karibu, kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diplomas, bachelors, masters na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi na scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahotel. Vuba kandi tuzatanya no kubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Kubari mu Rwanda, Igoma ndetse na Bukavu muri Republika Demokarasi ya Kongo, mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali muri Mateus House muri etage ya 3 ahakorera Good Rich Business Group inyuma yo kwa Makuza. Wanaduhamagara kandi kuri izi nimero 0788 31 76 cyangwa se ugasura website yacu wa3.megaglobalink.com. Banyarwanda, Banyarwandakazi, namwe batura Rwanda, nimvuga impamba y'ubuzima mu myambarire, ujye wumva Easy Buy Shop. Iri ni iduka rimaze kwandika izina mu kwambika abari n'abategarugori ndetse n'abagabo. Tubafitiye imyenda myiza y'abakobwa ndetse n'abadamu. Wahasanga amakanzu meza, amapantaro, imipira, amashati, kostime, inkweto z'ubwoko bwose ndetse n'ibindi byinshi bijyanye n'imyambarire. Easy Buy Shop dukorera mu nyubako ya Kigali City Tower, umuryango nimero 2.
Wabisanga kandi no kwa Makuza Peace Plaza muri etaje ya 3 umuryango nimero 4. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0782 53 13 Ushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga kuri Instagram ni Easy Buy Shop Kigali, naho kuri Facebook ni Easy Buy Shop. Ambara neza uberwe hamwe na Easy Buy Shop. Nongeye kohereza ikaze muri aya makuru. Twerekeje amakuru ari kuvugwa muri siporo, aho biri kuvugwa ko muri ikipe ya Rayon Sport izabona undi mukinnyi mushya. Naho makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda mu byerekeye siporo, ikipe ya Manchester City izakina ku munsi wo kwa gatandatu n'ikipe ya Liverpool. Reka twakire mugenzi wacu twakiriye mugenzi wacu Murenzi Fabrice ku buryo burambuye. Reka mbifurize ibihe byiza n'amahoro y'Imana rero mwe mwese mukomeje kubana na GoodRich TV. Nta kindi kinzanye nje kubabwira ibigezweho ndetse bivugwa muri siporo. Reka duhite twanzika dutangire hano mu Rwanda nyuma yuko ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yihereranye ikipe ya Afrika y'Epfo ikayitsinda ibitego 2-0. Abatoza ku mpande zombi bacitse urundogoro. Umutoza wa Afrika y'Epfo Igo Bruce yatangaje yuko yababajwe cyane no kugenda urugendo rw'amasaha 3 ava i Kigali yerekeza kuri stade ya Huye, mu gihe umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Frank Spittler Torsten we yatangaje ko yababajwe cyane n'umunyamakuru watangaje abakinnyi bagomba kubanzamo ku munsi w'ejo hashize. Avuga ko uwo munyamakuru yagakwiye kwitwara nk'umunyamwuga ndetse akitwara nk'umunyarwanda, akaba yaragomba kubikira ikipe y'igihugu ibanga. Shampiyona y'u Rwanda iragaruka kuri wa gatanu tariki 24 z'ukwezi kwa 11. Imikino itegerejwe ku munsi wo kwa gatanu, Rayon Sport izabitana mu mitwe n'ikipe ya Bugesera, mu gihe ku munsi wo kwa gatandatu Sunrise izatana mu mitwe na Gasogi United. Ku munsi wo kwa gatandatu kandi Musanze izatana mu mitwe na Gorilla FC, mu gihe ku cyumweru AS Kigali izabicakirana n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Nitwarenze ingoye kandi match ya Kiyovu Sport ndetse na APR FC. Nkuko imaze gutangazwa rero n'umuyobozi wa Rayon Sport uwo nta wundi ni retired Jean Fidel Uwayezu, umaze gutangariza itangazamakuru ko ikipe ya Rayon Sport mu kanya ku isaha y'isa 8 ku kibuga mpuzamahanga cya Kanombe iza kuba yakira umukinnyi mushya rutayizamu ukomeye cyane ngo abikiye abafana b'ikipe ya Rayon Sport. Reka tuve mu Rwanda twerekeze inkota amasimbi cyangwa se hanze y'u Rwanda. Shampiyona y'Ubwongereza English Premier League izaba yagarutse, hategerejwe imikino ikomeye cyane ku munsi wo kwa gatandatu. Ikipe ya Manchester City izabicakirana n'ikipe ya Liverpool ku isaha y'isa 8:30, mu gihe ikipe ya Newcastle izabicakirana n'ikipe ya Chelsea. Brentford kandi izabicakirana n'ikipe ya Arsenal ku isaha y'isa 1:30. Si shampiyona y'Ubwongereza gusa izaba yagarutse, na shampiyona y'Ubudage nayo izaba yagarutse. Ikipe ya FC Cologne izaba icakirana n'ikipe ya FC Bayern Munchen, mu gihe Borussia Dortmund izabicakirana n'ikipe ya Bayern Mönchengladbach. Werder Bremen izabicakirana n'ikipe ya Bayer Leverkusen ari nayo iyoboye urutonde rwa shampiyona mu gihugu cy'Ubudage kugeza kuri ubu ngubu. Lionel Andreas Messi Kuchiti ndetse na Cristiano Ronaldo Santos Aveiro bagiye kongera guhurira mu kibuga ni muri Gashyantare mu mwaka wa 2024
ubwo ikipe ya Al Nassr isanzwe ikinwamo na Cristiano Ronaldo ndetse n'ikipe ya Inter Miami isanzwe ikinamo Lionel Messi bizaba bicakirana mu kwezi kwa kabiri nyine mu 2024. Dukomeje n'amakuru yacu ndetse tunagana ku musozo, reka mbabwire ko myugariro w'umufaransa usanzwe ukinira ikipe ya Manchester City Benjamin Mendy nyuma yuko agizwe umwere ku byaha yaregwaga byo gusambanya ku gahato abagore barenze 3, Benjamin Mendy kuri baravuga ko agiye kwerekeza iyi nkiko arega ikipe ya Manchester City kubera ko kuva yatangira gukurikiranwaho ibi byanga ikipe ya Manchester City yo ntiyigeze imuha imishara. Reka mbashimire, Ndarsene Fabrice Mneza, iyi ni Goodrich TV. Muniza Arsene Fabrice arakoze cyane amakuru tugejejeho yavugwaga muri siporo. Twerekeje amakuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda, kaduhere muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho igisirikare cy'icyo gihugu cyasohoye itangazo ku nshuro ya mbere cyemera ko umutwe wa FDLR uhari ndetse kandi gitanga n'agasopo ku musirikare uzafatwa akorana nawo. Ni byinshi biri kuvugwa hanze y'u Rwanda, katwakire Tuyizere Leonce ku buryo burambuye. Tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu mahanga. Tugiye guhera muri Kongo. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyasohoye itangazo ku nshuro ya mbere cyemera ko umutwe wa FDLR uhari ndetse gitanga gasopo ku musirikare uzafatwa akorana nawo. Ni ibintu byaje bitunguranye kuko imyaka igiye kuba 2 icyo gisirikare gifatanya na FDLR n'indi mitwe twaje intwaro mu ntambara bahanganyemo na M23 kugeza nubwo bamwe mu bayobozi ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bagiye bumvikana mu bihe bitandukanye bita abagize FDLR ngo abavandimwe. Nka Perezida Tshisekedi we yigeze kuvuga ko FDLR ari abantu batagize icyo batwaye kandi yiteguye gufasha uwo ari we wese ufite intego yo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ijoro rishyira kuri uyu wa gatatu, General Major Sylvain Ekenge yaburiye abasirikare kuzafatwa akorana na FDLR azahanwa bikomeye. Ibi byatunguranye cyakora bihuzwa n'uruzinduko umuyobozi ushinzwe ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Avril Haines yagiriye Kinshasa agahura na Perezida Felix Tshisekedi. Ibiganiro byabaye kwa kabiri tariki ya 21 Ugushyingo 2023. Raporo y'impuguke za Loni ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze igihe igaragaza ko hari imikoranire yeruye hagati ya FDLR n'igisirikare cy'icyo gihugu. FDLR ni umutwe ufatwa nk'uw'iterabwoba kandi washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze muri Burkina Faso. Inzego z'umutekano muri Burkina Faso zatangaje ko abantu 15 barimo abasivile 13 bagwe mu bitero 2 byagabwe mu burasirazuba bw'icyo gihugu n'abahezanguni bagendera ku matwara akaze ya Kisilamu. Ibi bitero byombi byagabwe mu nsisiro 2 zo mu mujyi wa Diapaga mu ntara ya Tapowa iherereye mu burasirazuba bw'igihugu mu mpera z'icyumweru gishize. Umuvugizi w'imiryango itari ya leta muri ako gace yabwiye AFP ko abantu baguye muri ibi bitero barimo abasivile 13 n'abakoranabushake 2 bafashaga inzego z'umutekano muri ako gace. Umwe mu bashinzwe umutekano yatangaje ko ingabo zahise zitabara zikanasubiza inyuma abarwanyi bagabye icyo gitero ndetse zicamo benshi. Ibikorwa by'ingabo ku butaka ndetse no mu kirere birakomeje mu burasirazuba ndetse bikaba byarahitanye abarenga 50 bagabye igitero ndetse hasenywe ibirindiro byabo byinshi. Kuva mu mwaka wa 2015 Burkina Faso yazahajwe n'ibitero igabwaho n'imitwe yitwaje intwari ifitanye isano na Islamic State na Al-Qaeda, imitwe maze igihe ijujubya ibihugu bituranye birimo nka Mali ndetse na Niger. Kugeza ubu abantu babarirwa mu 17,000 barimo abasivile ndetse n'abasirikare nibo bamaze guhitanwa n'izi ntambara. Mu myaka 8 ishize barimo 6,000 bapfuye kuva mwaka 2023 watangira. Amakuru avuga mu mahanga reka tuyakomereze ku ntambara ya Israel na Hamas. Guverinoma ya Israel yatoye yemeza amasezerano na Hamas yo kurekura abashimuswe nyuma y'ibyumweru birenga 6 by'imirwano ikaze muri Gaza. Itangazo ry'ibiro bya Minisitiri w'Intebe muri Israel rivuga ko abashimuswe 50 bazarekurwa mu gihe cy'iminsi 4. Iryo tangazo rinakomeza rivuga ko muri icyo gihe imirwano izaba ihagaze. Bijyanye n'ayo masezerano, iryo tangazo rivuga ko irekurwa rya buri bantu 10 biyongera ku bashimuswe rizatuma habaho umunsi umwe w'inyongera mu ihagarikwa ry'imirwano. Abo bakaba biyongera ku bashimuswe 50 bazarekurwa bwa mbere bijyanye n'ayo masezerano.
mu itangazo Hamas ivuga ko abashimuswe 50 bazarekurwa nk'ingurane kwirekurwa ry'abanyapalestine b'abagore n'abana bose bagera ku 150 bafungiye mu magereza yo muri Israel. Umunyamakuru wa BBC dukesha inkuru utari inkuru kuri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika avuga ko Amerika yagize uruhare rukomeye muri ayo masezerano. Uwo munyamakuru avuga ko kuva abayobozi barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Anthony Blinken, umuyobozi w'urwego rw'ubutasi bwo hanze ya Amerika ndetse na Perezida Joe Biden baganiriye n'abategetsi ba Qatar, aba abategetsi ba politiki ba Hamas ibiganiro byabo byatanze umusaruro. Biden yavuze ko ashimishijwe bidasanzwe no kuba bamwe mu bashimuswe ku mpande zombi zihanganye bagiye kurekurwa. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyasoreze mu Bushinwa. Raporo nshya ya Human Rights Watch ivuga ko Ubushinwa burimo gufunga no gusenya imisigiti cyangwa gushyiraho ibindi bikorwa bidafite aho bihuriye no gusenga. Human Rights Watch ivuga ko ibi biri mu rwego rwo gushyira ingufu mu bikorwa byo gukumira idini rya Islam mu Bushinwa. Mu Bushinwa ubundi ni igihugu kitemera Imana ariko kikavuga ko cyemera ubwisanzure bw'amadini, hakaba hari y'abayisilamu bagera kuri miliyoni 20. Indorerezi ariko zivuga ko mu myaka yashize hagaragaye ibitero byateguwe ku madini aho Beijing ishaka kugenzura menshi muri yo. BBC yatangaje ko yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wo mu Bushinwa na komisiyo ishinzwe ibibazo by'amoko kugira ngo bagire icyo bavuga mbere yo gushyira ahagaragara iyo raporo yashyizwe hanze na Human Rights Watch. Umuyobozi w'agateganyo wa Human Rights Watch mu Bushinwa Maya Wang yavuze ko gusenya ndetse no gushyira ibindi bikorwa ku misigiti kwa guverinoma yo mu Bushinwa ari bimwe mu bikorwa bigamije gukumira umuco w'abayisilamu mu Bushinwa. Iyi raporo ije kurikira ibimenyetso byinshi byerekana ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu ku bayisilamu bo mu bwoko bwa Uyghur mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'Ubushinwa mu karere ka Xinjiang, nubwo Beijing ihakana ibyo birego ishinjwa. Leonce Tuyizere, Goodrich TV. Tuyizere Leonce arakoze cyane. Nusuje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri no mugoroba. Nshimina na Landry NIYONIZIGIYE dufashije, mwabanye nanjye Latifa Umutesi, mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye za Goodrich TV. Mugire umugoroba mwiza, Imana ibarinde. Ikaze muri Star Professional College. Duherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako yitwa Mateus House iri inyuma yo kwa Makuza muri etage ya 3 ahakorera Goodrich Business Group. Dutanga certificate mu mezi 3 na diploma mu mezi 6 mu masomo akurikira: Filming and TV Production diploma mu mezi 6, Camera Operation and Video Editing mu mezi 3, TV Broadcasting and Control Room Techniques mu mezi 3, Graphic Design and Software Development mu mezi 3. Dutanga kandi amasomo yandi akurikira: Complementary Therapy Diploma y'amezi 6, Massage Therapy mu mezi 3, Fitness and Gym Instructions mu mezi 3, Hydrotherapy and Sauna mu mezi 3. Dukorana n'ikigo High-Tech London International Therapeutics Examination Council mu gutegura amasomo ndetse n'ibizamini bituma impamyabumenyi tuguhigira agaciro ku isi yose ndetse bikakorohera no guhita ubona akazi. Ababoneka muri weekend namwe twabatekerejeho. Kwiyandikisha byaratangiye kandi imyanya n'imbarwa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 30 27 73 cyangwa 0788 30 0456 tukaguha link yo kwiyandikisha online, cyangwa ugasura urubuga rwacu wa eshatu Goodrich Business Group